Qed jintlaqu l-applikazzjonijiet tal-programm LEAD maħsub biex aktar persuni tas-sess femminili jitlu fid-dinja politika. Il-vantaġġ tal-programm u li dawk magħżula biex jieħdu sem se jsibu ruhom fid-dinja politika bitħejjija li sallum ftit kellhom ix-xorti li esperjenzawha. Dawk li fl-aħħar ġimgħat diġà urew interess ukoll iridu japplikaw formalment sa it-2-4 ta' Settembru billi jitlu fis-sit elettroniku lead.org.mt. Il-membru tal-Parlament Ewropew Miriam Dalli li qed tikkoordina l-proġett qalet li jkunu diversi dawk li staqsew dwar din l-inizjattiva. Il-Partit Laburista jrid tfajli żgħar biss? Le, assolutament mhuwiex il-każ. Aħna qed insejħu lil dawk in-nisa li għandhom xi jikkontribwixxu fil-politika lokali biex jarsqu l quddiem irrilevanti minn kemm għandhom żmien. Dalli saħqet ukoll fuq kemm sabiħ l-opportunità tal-mentoring, pass li permezz tiegħu dawk li jieħdu sem jgħixu mill-qrib esperjenza ma' politiċi li rnexxew fosthom il-Prim Ministru. Il-parteċipanti u l-mentors se jkunu mqabbla flimkien b'sistema li se titħaddem apposta għal dan il-programm biex naċċertaw ruħna li kull persuna tieħu l-massimu possibbli ta' din l-opportunità. Apparti mill-mentor individwali ta' kull parteċipanta, kull persuna li tkun qed tieħu sehem f'dan il-programm se jkollha l-opportunità li tagħmel ġimgħa mentoring mal-Prim Ministru Joseph Muscat. B'hekk jekk int mara u tixtieq tidħol għall-ewwel darba fid-dinja politika, imħejja aktar minn qatt qabel dan hu ċ-ċans.